Evo mene opet, ali sad imam 5 minuta vremena. Trebamo se baviti poljoprivredom i imati fizičke aktivnosti, a te fizičke aktivnosti će nas održati i u dobroj kondiciji, zdravstvenom stanju i dugovječnosti. A te fizičke aktivnosti, ako sve to radite, a da ste i opterećeni, onda nema tu gušta. Dakle, treba uživati u svemu što se radi, pa između ostalog i u proizvodnji maslina. A znamo, nažalost, da zadnjih godina imamo jako veliki problema u smislu uzgoja, a to je veliki problem, to su jako visoke temperature, to jest nedostatak oborina u onom periodu vegetacije. Pa nije više samo period vegetacije, nego skoro tijekom cijele godine. Jedna slika koja Kepinova, dakle klimatska zona, vidimo od 61. do 90. koja pokazuje, to su naznake bile da smo mi malo bili obuhvaćeni, dakle ovo crveno, to su dakle jako visoke temperature i sušno razdoblje. Nešto što nas je pomalo upozoravalo, oni koji su putovali vidjeli su da je cijeli ovaj dio Mediterana već dobrim dijelom zahvaćen, dakle visokim temperaturama, nedovoljno količine oborina, velikim požarima i tako dalje. Mi smo mislili to mi doživjeti nećemo, neće nas loviti našeg vijeka, no međutim današnje mogućnosti da se može recimo vidjeti unaprijed što će biti i ono što takva struka kaže da evo do 2080. gledajte do kuda. Ne samo da će Mediteran dio, nego gledajte do kuda će biti takav dio na način da će nam jako visoke temperature, nedostatak vlage ograničavati i način življenja i kulture koje će pomalo i od ove bioraznolikosti, koliko god se mi trudili da to ostane, opet će biti problem sa njihovim, recimo, smanjenjem ili odumiranjem. Neko bi rekao, to je normalno, da, mijenjaju se od ledenog doba pa nadalje, ovako sad globalno zatopljenje. To je nešto, nažalost, što nas očekuje, ne možda naše generacije, ali našu djecu. Mi sada radimo i sadimo nešto i pripremamo da naša pokoljenja, kao što su to naši prije nas radili. Mi smo, kao što znate, u Istri prva županija ove godine bili koja je proglasila elementarnu nepogodu, dakle visoke temperature i suša, i imali smo redukciju ne struje nego vode. Oni poljoprivrednici koji su bili bazirani na korištenju takozvane poljoprivredne vode, dakle iz naših bazena, butonige, dakle vodotoka, što sramota je uopće reći da takvu vodu koja je za piće da koristimo u poljoprivredne svrhe, došli su u tu poziciju da su preko noći zatvorene špine i ljudi su doživjeli katastrofu. Između njih je bilo i maslinara. Znajući, odnosno imajući informacije, nažalost, da mi godišnje u Istri, dakle na onom poluotoku, gubimo godišnje, sad slušajte cifre, dakle kroz 3 slijeva rijeke u more godišnje ode nam 500 milijuna kubika vode. A još kroz porozno tlo još 1000 milijuna kubika. A nama, za sve poljoprivredne površine koje imamo u Istri, treba nam jedno 300 milijuna. Znači, mi preko 1200 milijuna kubika vode puštamo da nam odlazi, a kasnije plaćemo onih par mjeseci, ne znamo što ćemo, propada nam proizvodnja i normalno ne možemo niti biti onda u finišu sa prinosima, da je rentabilno i da budemo konkurentni drugima. Zadnjih 10 godina, vi znate, mi smo kroz ovaj projekt to još više izvlačili kolege, dakle, koji su imali taj dio istraživanja,
su davali tolike informacije, pa na kraju krajeva niti bi ja imao ovu Kepinovu klimatsku zonu da nisu takvi specijalisti bili kod nas, pa da o ovome pričamo. To je ono što sam rekao, gledamo na problem poljoprivrede, u ovom konkretnom slučaju na maslinarstvo, sa više strana, sa više aspekata, s više distanci i različiti očiju. I onda ćemo sigurno puno više profitirati svi pojedinačno, ali i zapamtiti što je rekao i biolog i pedolog i psiholog i tako dalje. Dakle, to je jedan pristup u kojem ne bi smjeli doći u ovaj klimatski scenarij gdje kaže normalno da će u tom narednom razdoblju uslijed jakih pljuskova, grmljavina, tuče i tako dalje, što nam se već dešava, ne daj Bog, dolazi do ovog u kojem je opstao samo ovaj nadobudni koji se potrudio da napravi terase i da zadrži od erozije i da jedini još, recimo, ovakve stvari beri. Ponukani ovakvim stvarima, mi smo u dijelu naših istraživanja rekli, ok, idemo vidjeti sada koje su to nama potrebne količine vode za navodnjavanje u našim maslinicima u Istri. I kad o tome pričamo, pa nažalost i dobrim dijelom onako mi između sebe kolega u struci dođemo do spoznaje da uvijek govorimo da to treba od 200, 500, 1000 litara po biljci. Sve je to odokativno što kažemo u narodu. U samoj Istri, koja nije toliko, kad čovjek gleda malo područje, toliko imamo heterogenih pozicija, mikrolokaliteta i po pitanju i klime, tla i reljefa, i svakoj tom mikrolokalitetu moramo se različito posvetiti u smislu uzgoja samo jedne kulture, recimo u ovom slučaju masline. Tako da ovaj koji uzgaja maslinu uz obalu ne može u smislu agrotehničkih mjera i zahvata između kojih je i navodnjavanje koristiti iste niti količine, pa i vremenski kada što raditi, za razliku od onog koji je samo 50 km unutrašnjosti Istre, jer ova je gore na višoj nadmorskoj visini u kontinentalnoj ili umjereno kontinentalnoj klimi, a uzgaja masline. Jer dolinom rijeke Mirne dobivamo taj topli dio zraka. I čuli ste za gospodina Flega koji je prošle godine bio šampion gdje god se pojavio sa svojim uljima. A unutrašnjost Istre, na terasama oko Motovuna, za Motovun ste više manje svi čuli ili bili. Ima navodnjavanje i ove godine je ubrao skoro kao i prošle godine. A imao isto u jednom trenutku problem jer isto ima tu vodu, dakle, iz vodovoda, a gleda zračnom linijom par kilometara do jezera Butoniga, a ništa ne može učiniti da bi od tamo dovukao. Čovjek sada pametan iz razloga što mu se to desilo, pa su mu u nekom trenutku pustili da može zaliti, jer je preozbiljan proizvođač sa 5000 stabala i tako dalje, i svih ovih nagrada, jer ljude sve okupi oko sebe, mlade, i jako puno toga se sadi, on razmišlja već sada da pravi svoju akumulaciju koju će koristiti ne samo u svakom slučaju, za svaki slučaj, nego iz nje da koristi vodu. Jer je došao do ovih informacija o kojim sam vam malo prije rekao, koje količine nama odu, a da uopće ih ne znamo zadržati i iskoristiti. Ovo ste već vidjeli, to je Slavko pokazao, dakle, pazite s koliko samo malo količine na ovoj planeti raspolažemo u smislu slatke vode, od toga svega još 30% je u rijekama. Dakle, opet bagateliziramo maksimalno količine koje dobivamo po pojedinim proizvodnim područjima, a onda kasnije pitamo se što činiti i na koji način dalje raditi. Mi smo odlučili da vidimo kako je stanje po pitanju, dakle, i klimata i pitanja tipova tala, dakle, na naša dva uzgojna područja koja se međusobno razlikuju, a to je priobalni dio Istre oko jugozapadna Zarava, dakle oko Vodnjana, i središnji dio Istre točno, dakle, oko Zamask, u centralnom dijelu.
Pa smo vidjeli, odnosno vidimo ovdje po pitanju dakle količine oborina da nam od 60 pa sve do zadnje godine količine pomalo opadaju. Takva slična stvar je i u jugozapadnom dijelu, a istovremeno temperature rastu. Dakle, povećanje temperatura, smanjenje oborina, deficit vode u tlu. Da bi, dakle, za računanje potrebnih količina voda za količine vode za određenu kulturu, dakle, takozvanu tu evapotranspiraciju, ono sve što gubimo, i iz tla, i sa biljke i tako dalje, različite se danas metode koriste, ali za izračun potrebnih količina za maslinu treba voditi računa o temperaturi zraka, relativnoj vlazi, brzini vjetra, insolaciji, to je broj sunčanih sati. I kada nas u struci neko pita je li dovoljno da stavimo 50, 100 ili 200 litara odjednom pa da čekamo za 7 dana pa za 10 dana i tako dalje, onda trebamo ići na ovaj način pod pitanje. Dajte da vidimo kako stvari stoje sa ovim ovdje parametrima da bi mogli doći do nekakvog pametnog zaključka. A onda većina njih odmah odmakne, a filozofirate, ja ću to raditi na svoj način. Na svoj način neki uspijevaju i funkcionira, ali neki potroše i puno novaca, a da uopće nisu učinkoviti. I kad kaže da je potrošio po jednoj sadnici par stotina litara, a nema roda niti porasta, onda kasnije dolazi sa idejama gdje sam to griješio. Dakle, nakon ovog proračuna izračunava se ta bilanca vode, ali značajno, dakle, za gospodarenje vodom jako su bitni, to kolege sve znaju, dakle, kapacitet tla za vodu, dakle, točka venuća, dakle, količina vode koju biljka ne može usvojiti i ovaj treći dio, lentokapilarna točka, dakle, sadržaj vode samog početka da bi uopće došlo do smanjenja prinosa. Mi smo, dakle, kroz, evo ovo je središnja Istra, dakle u ovom vremenskom razdoblju po mjesecima izračunali, odnosno dobili da godišnje je deficit prosječna, dakle potreba za vodom je evapotranspiracija u litrima za središnji dio Istre 340, a za zapadni, dakle onaj priobalni je 500. Već samo po ovim parametrima koji su općeniti možemo reći da imamo potrebu za većom, dakle, količinom vode na obali nego u unutrašnjosti. U ove 2 godine istraživanja, jer smo postavili pokuse gdje su kolege koji su od struke i pedolozi u tome sudjelovali, vidimo odnose, dakle rezultate manjka oborinske vode u Vodnjanu i Zamasku, odnose između Vodnjana, to je Zamaska, vidimo u prosječnoj godini da je to recimo 32 litra, odnosno 137 u suhoj godini kao što se dešavaju recimo zadnjih godina, za razliku od Zamaska gdje u prosječnoj godini skoro da nema problema, dakle, sa vodom. I normalno sve je to vezano za razdoblje vegetacije. Čak i ovo ovdje smo trebali i mjesec dana i prije, a reći ću vam iz kojih razloga. Napravili smo i ovaj dio hidropedološki, gdje smo, dakle, na ovoj dubini i na jednoj i na drugoj poziciji stvorili, odnosno izračunali kapacitet tla za vodu, točku venuća i fiziološki aktivnu vodu, ono što smo prije, pa onda vidimo, dakle, opet razlike između Vodnjana i Zamaska. Još odmah da kažem da se radi oko Vodnjana, to je crvenica, a Zamaska je renzina. I biljkama, dakle, za razliku od renzine gdje mogu dobiti veću količinu vode i veća, iako je veći poljski vodni kapacitet u crvenici, biljkama je pristupačnija u renzini.
Dakle, sama ta spoznaja da imamo razliku između dva tipa tla, što i vi isto ovdje u vašem uzgojnom području imate razlike i po pitanju, mada crvenica prevladava, ali imate mikrolokalitete, onda bi trebalo vidjeti čak ako se radi na površinama 50-ak i više hektara, ovo što se radi, tu ima jako velikih razlika. Evo ovdje sadržaj korisne i nekorisne vode, pazite u Zamatsku, dakle gdje je renzina, nekorisna voda je to je ovih 118, a gledajte koliko nekorisne vode je u Crvenici, u Vodnjanu, dakle 170. Ima je unutra. I mi kad bi stavili tenziometar, on registrira, kaže ne trebamo zalijevati. Nije točno. Dakle, moramo pratiti od svih parametara koje možemo dobiti danas instrumentima do onog dijela da poznajemo i klimu i tlo i reljef, dakle jedan širi aspekt tih stvari, plus one biljke koje su na tom terenu. Svi oni koji imaju iskustva već vizuelno mogu vidjeti da li toj biljci na neki način nedostaje nešto. A čim nema dovoljno vode, ona ne može, znate i sami, niti apsorpciju hranjiva koje možete kemijskom analizom ustanoviti da imate svega dovoljno dole, ako nema dovoljno vlage, apsorpcija tih hranjiva nije moguća. Kaže, dakle, te navedene količine koje su potrebne, znači trebamo na neki način biljkama biti dostupne, to jest obaviti navodnjavanje. Kod toga normalno, osnovni elementi za doziranje vode, to je norma navodnjavanja, to je ukupni nedostatak vode u vegetaciji i obrok navodnjavanja, dakle količina, kao i trenutni početak, odnosno kada treba početi sa navodnjavanjem. Prošle godine, odnosno prošla zima i ljeto, odnosno i ljeto je ovako bila sušna, i jesen i zima je bila bez oborina. Mi smo imali poljski vodni kapacitet 0. I oni koji su čekali da krene vegetacija, čak što više, oni koji su čekali tamo peti pa početak i cvatnje i tako dalje, pa tek tada počeli zalijevati, nije to bilo dovoljno. Biljka je već davno bila šokirana, a imamo primjera ljudi koji su imali neke rezerve, pa je u Sloveniji jedan kolega u 3. mjesecu uzeo iz svoje cisterne tamo, obavio zalijevanje. On nikad bolji rod nije imao, pa smo vraćali film da vidimo gdje je to, što je napravio, pa kad smo došli do spoznaje da je u biti pomogao biljci u tom vremenu, jer obavio je, dakle, zalijevanje i prije diferencijacije cvjetnih pupova, pa je i to pospješilo, onda kasnije je došlo nešto i oborina, pa se sve u pozitivnom smislu odvijalo i događalo. Dakle, sam taj obrok navodnjavanja ovisi o dubini razvojnog korijena, to jest i starosnoj dobi, ali i o tipu i profilu tla s kojim raspolažemo. A trenutak se planira kada vlažnost padne na polovicu biljkama pristupačne vode. Vidite, dakle, gledajte, u Zamasku, na renzini, ovo je početak kada treba obaviti navodnjavanje. I kad to znamo i kad nam pokaže, dakle, instrument da je ova razina, startamo. A za razliku već od Crvenice, gledajte, biljkama pristupačna voda je na ovoj razini. Evo primjer jedan, isto kod kolega u Sloveniji 2006. godine. Razlika između navodnjavanog i nenavodnjavanog. Dakle, ovdje već i sami vidite, dakle, ovaj navodnjavane krcata je nešto. Radi se o sorti Istarska bijelica. Dakle, prinos po stablu navodnjavanog 15,8. A gledajte, 4,6 nenavodnjavano. Razlika 3 puta. Randman je nešto veći ovdje, ali u finišu, kad gledate i kilograma po hektaru, odnos dobivenog ulja je 1000, a ovdje je 392, odnosno 400 negdje litara ulja. Pa ovdje ne treba biti, možete dijete već u osnovnoj školi računicu napravi pa će vidjeti
da se isplati navodnjavati i da onaj ekonomski čimbenik koji je, a to je da na kraju nešto nam ostane ovdje, nešto je puno. Ovdje je skoro više od 2,5 puta razlika u prinosu. Jer maslinu uzgajamo zbog ploda, to jest zbog ovoga maslinovog ulja. Neću ovo faze u koje su ovog utjecaja, to već svi znate po tom pitanju. Načini na koji ćemo obavljati navodnjavanje, odnosno tu aplikaciju, su danas različiti. To ovisi opet niz čimbenika, pa između ostalog i o skupoći vode, dakle, koju koristimo. Da li će to opet biti vodovodna neka voda da plaćamo po 20 kuna kubik? Onda nećemo se razbacivati ovako mikrorasprskivačima ili polijevati dole. Onda ćemo ići kap na kap. Ili, ako se radi opet o lakšim rastresitim tlima, onda i ne možete ni raditi kap na kap, jer nema širenja kapilarnog dijela, onda opet morate biti primorani raditi mikrorasprskivačima. To struka zna. To je već danas poznata stvar. Samo što trebamo si preračunati i znati kada, koliko i voditi računa da nam onaj kapilaritet ne dođe na način da nam pukotine se stvore oko korijena, odnosno oko biljke, pa tek tada vidimo da bi trebali navodnjavati. Pa onda i onu količinu koju stavimo, normalno da će procijediti najveći dio, tek ostane mali, pa onda 3 puta više trebamo količine, odnosno vode, za zasititi i stvoriti onaj poljski vodni kapacitet koji je za to tlo, nego što da smo to radili u jednom kontinuitetu. Normalno, to je struka. Ovi sada imate mikrorasprskivača različitih tipova, kap na kap, dakle sa ugrađenim kapaljkama gdje točno se zna pod kojim pritiskom, za koje vrijeme imate dovoljnu, odnosno količinu vode, te opet cijevi koje se mogu stavljati direktno na zemlju, da se stavljaju na razini krošnje, kružno i tako dalje, ili cijevi koji se danas deponiraju i stavljaju, dakle, u zonu korijenovog sustava već kod same sadnje. Bio sam u jednom masliniku u Italiji gdje su to probali prije negdje 15 godina pokusno dole u Pulji, pa su stavili ovu kap na kap dole na dubini od 70 cm samo s jedne strane. Pa su onda shvatili da kod navodnjavanja istovremeno su radili i fertirigaciju, jednostavno taj dio krošnje im se više razvija, a onda se dešava da je, dakle, korijenov sustav išao, razvijao se na ovu stranu i biljke bi poslije jakog udara vjetra, posebice ako nije bilo vjetrozaštitnih pojaseva, sve bi bile nagnute na ovaj dio. Pa su normalno došli do zaključka, ako to rade, onda moraju staviti s obe strane. Investicija je, ali dugoročno puno manje imate, dakle, evapotranspiracije, skoro svaka kap dolazi odmah u zonu korijenovog sustava, a još što je bitno, oni su to stavili i niže, tako da jednostavno vuče korijen ka dole i slučajevi su takvi da korijen se ne razvija samo površinski. Mi svi kažemo maslina, površinski korijen. Nema drugog izbora. A dajte joj mogućnosti, pa ćete vidjeti kako ode dole dalje i dublje. I onda je i čvršća i otpornija i na buru i na sve. Preporuke za nove nasade koje se sade, koje pripremaju, ovo je baza, duboka obrada. Vi ako danas radite, a hvala Bogu imate svi iskustava i svega ovoga smo i prošli i vidimo sam teren, ako pripremate samo na dubini negdje 15, 20 ili 40 cm, vi posebice u kraškim terenima, vi jednostavno stvarate zonu korijena da ostaje površinska. Ako imate sustav za navodnjavanje, pa neko će reći ok, ja imam vodu, pa nije problem. Da, ali opet i na taj način ostavljate korijen, dakle, na toj dubini, pa opet kad vam dođe bura ili kiša pa vam omekša tu površinu, pa dođe bura pa napravi jedro i sve povalja, onda si postavljamo pitanje gdje i zbog čega je problem. Oni stari načini koji su radili, odnosno rigolerom, pa se to fino prorahlilo,
to su prave pripreme. To su pripreme normalno koje iziskuju u startu veće investicije, ali dugoročno svaka se isplati. Ma ne sadimo maslinu za 7 ili 10 godina, sadi se za stoljeće ili stoljeća. Iz takvih razloga, nažalost, kad pričate nekim današnjim investitorima koji to gledaju malo iz druge perspektive u smislu kompjutera, ekonomske obrade i kako i kad će dobiti povrat investicije, onda se špara na svim stvarima gdje je moguće, pa između ostalog i ovdje. Ovdje je najmanji dio gdje treba šparati ovdje, u ovom dijelu i odnosno skoro na svaki. Jer naprave se velike investicije, a onda se kasnije odaberu sorte, odnosno sadnice koje su neadekvatne. Zelena gnojidba, organsko gnojivo, o tom se već pričalo, znate i sami, posebice, dakle i kasnije zbog problema erozije o kojim ćemo pričati. Izvor sorata i podloga. U Italiji je u redu, ali nama bliže, dakle, kod kolega u Sloveniji, oni su 80% im je istarska bijelica. A znamo, vi koji jeste malo i bavili se ili proizvodnjom sadnog materijala, to je sorta koja je skoro reznicom da je odnosno moguće. Imate postotak ožiljavanja svega možda 10% i više. Ja se bavim rasadničarstvom već 20 i nešto godina i nisam proizveo ovih 20 nešto godina možda 2-3 tisuće sadnica ožiljeni reznicama. To su, dakle, jednostavno fiziološki problem. Iz tih razloga uglavnom se cijepi. Dakle, na sjemenjak dobijete i na njega cijepite, a sam sjemenjak kao takav, kad je gospodin govorio o razmnožavanju kapara, pa onda, dakle, ovaj korijen ovdje, to se vidi da je sjemenjak, nije adventivni. Zato one sve koje su razmnožene reznicom, bolje ih ne stavljati u ovakve suhozide, nego treba raditi sjemenjake, jer korijenom ta provodnica koja ide, ona ide u dubinu i onda manje trpi sušu. Kolege u Sloveniji su jedan dio svojih maslinika posadili jer su imali svoje proizvođače sadnog materijala sa sadnicama razmnoženih iz reznica. I tako veliki problema imaju po pitanju suše, jer to adventivno korijenje ne ide dubinski. Još ako je priprema lošija, oni vam se zadrže sve po površini, pa onda love ono malo i rose što padne. Biljka kao takva jednostavno jako brzo reagira, ima šok temperature, a i šok vlage. Čak su došli do toga da njih jedan dobar dio proizvođača tuži proizvođače sadnog materijala jer su im davali, dakle, sadni materijal koji nije adekvatan za njihovu proizvodnju. Pa su iz tih razloga morali raditi neke druge zahvate, a to je da u nasadu koji je star negdje oko 10 i više godine idu u rov kopačima i kopaju duboko, prorahljuju da bi taj adventivni korijen išao dublje i da bi imali manje problema sa sušom. Da. Dakle, to je onaj, ajde nazovimo, nepravi korijen. Pravi korijen je onaj koji se razvije iz klice, dakle, iz sjemena. A adventivni iz reznice, pa vam se počinje razvijati. Za smoku radite, razmnožite bez problema reznicom, jer ona ima takav korijenov sustav, odnosno svi fikusi iz tog roda, to je nešto dakle, neki tipovi, odnosno neke vrste pa i porodice jednostavno nisu za vegetativni način razmnožavanja, nego za generativni. Za postojeće, dakle, ono su otprilike nekakve naše preporuke za nasade koji treba podizati, ali recimo za postojeće nasade, normalno da je to redovita rezidba, dobra i pravovremena prihrana, posebice, dakle, organskom i obradom, zaštita protiv bolesti i štetočina, to je normalno. I ovo opet duboko ripanje, ako to nije obavljeno onako kako treba, pa onda svake druge godine naizmjenično svaki red prorahliti da korijenov sustav može normalno da funkcionira. Ali vi na taj način stvarate jedne dobre vodozračne odnose, poboljšavate onaj poljski vodni kapacitet i još što je bitno, stvarate
povoljne uvjete za život. Život ispod zemlje isto, mi ga samo ne vidimo. I dole žive mikroorganizmi koji su jako bitni, pa između ostalog i ta mikoriza o kojoj se sluša i nažalost u maslinarstvu nije jako puno istražena. Ne može funkcionirati ako nema organske tvari, ako nema zraka dovoljno, ako nema tih jednih dobrih vodozračnih odnosa. Ovo, kod pitanja zatravljivanja, tu se isto ne treba zaletiti. Tu treba znati još određene stvari i što ćete posijati od tih travno-djetelinskih smjesa, kakav supstrat imate, kakav vam je mikrolokalitet, koliko starosne dobi su masline, da neće doći malo do u nekom trenutku i do zastojanja porasti, da one ne uzimaju svoje. Zato kažemo, kod zatravljivanja prve 2-3 godine treba malo pojačati i dio općenitog gnojidbi. I opet, normalno, uvijek dođemo bez navodnjavanja. Danas, bez navodnjavanja, iako maslina je kultura koja može, za razliku od većine kultura, podnijeti i puno manje stresove raditi, ne možemo je zamisliti, ako ozbiljno mislimo, brati svake godine. Nema bez navodnjavanja. A to navodnjavanje je moguće, vjerujte, ne moramo imati niti bušotine pa velike investicije. Dovoljno je da se skupe i saberu ove oborine koje sad u ovom zimskom razdoblju dolaze, da se prave čatrnje, da se prave bazeni. Mi imamo slučajeve u Istri gdje isto nemamo mogućnosti, nemamo podzemnih voda i tako dalje. Ali ljudi se sjete, napravi si bazen, slijev, vodotok usmjere kroz zimsko razdoblje i ona količina, ono što sam vam rekao, kroz godinu koju dobijemo, si snabdiju da imaju dovoljno da se mogu zalijevati. Nek da bagateliziraju i prosipaju, ali ono od početka i da se prati, i mogu vam reći da sve veći broj mjernih tih instrumenata kod nas se kupuje i prati, i znaju šta je i tenziometar i penetrometar i tako dalje. Znači, to je nešto što se danas koristi. Da ne pričamo od prilike, i to je nešto što ja vjerujem da i vi već koristite i nešto što je neophodno i sastavni dio jedne proizvodnje. A sad dalji nastavak jer smo tako nekako podijelili kolegica Irena, dakle vezano je opet oko vode, ali što to znači u smislu erozije, odnosno koje količine mi gubimo. I ako ne znamo pravilno, ne samo pravilno navodnjavati, onda radimo i eroziju. Erozija je problem broj 1. Vidite tu sve to što je najtamnije boje, to je velika sklonost eroziji. Mediteran čitav je vrlo sklon eroziji i zbog erozije dolazi do najvećih gubitka površina obrađivih, a mi toga nismo toliko svjesni jer to se ne vidi od jedne godine na drugu, a to je šteta što je vidimo recimo za 100 godina. Ponekad se desi da vidimo prije. I mi smo u ovoj zoni gdje možemo govoriti koliko veliku pažnju treba stati da ne bi takve erozije imali. Imamo različite erozije. Jedno je kišna erozija, znači zbog kiše, zbog oborina, i ona nam nosi zemlju sa površine kao plošna erozija. Posebno su veliki gubitki ko su obilne oborine, kada imamo stvarno u kratko vrijeme mnogo kiše. Onda kad se tvore već brazde, to je brazdasta erozija, ona isto do izražaja dođe kad su vrlo velike. Onda imamo još jaružastu eroziju koja stvarno stvara velike jarkove i može se to desiti stvarno u takvim velikim razmjerama, toliko gubitka materijala da to ne možeš da zamisliš ponekad. A i ova bujična erozija dešava se kad su vrlo kišovite recimo prilike. Kod nas smo imali sad u Sloveniji mnogo ovih problema.
Mi imali smo 2010. godine, recimo kao primjer, ove vodne erozije na obrađenom tlu gdje je se pripremalo za jesenske usjeve, povrća uglavnom, tamo gdje se je prije one velike kiše u septembru obradilo, sve što je bilo izrotovirano, sve je otišlo u more. 30 cm zemlje. To je nešto nevjerovatno. I kad se je pravio snimak ovog Piranskog čuvenog zaliva, se je vidjelo smeđu lisu veliku od ove velike količine zemlje. Mi ne vidimo kad je samo centimetar, ali kad dođe velika poplava, onda vidimo. I onda se možda zamislimo. A interesantno, tamo gdje nije bilo obrađeno, nisi primijetio, ako ipak nešto je oteklo u more, ali nije to bilo centimetre, možda je bio 1 centimetar ili nešto slično. Tako da sa erozijom više problema ćemo imati, jer kod ovih klimatskih promjena očekuje se više jačih oborina u jakim kišama. Ne toliko pomalo. Biće manje oborina, ali bit će jake kiše. Tu imamo jednu sliku od stvarnog rizika od erozija tla vodom za Hrvatsku, a slično je i kod nas. Tamo gdje imamo veće naklone, tamo jasno imamo veći riziko od erozije. Tamo gdje su ravnice, tamo nema takvih velikog rizika, a vidimo da tu imamo mnogo brdovitog i zbog toga i visokog rizika od oborina. Sad je jedna možda ne baš dobra slika, ali vrlo važna stvar, to ćemo sada govoriti. Mi smo ove godine, odnosno prošle godine, slušali naše geografe koji su nam pričali o konkretnim podatkima koje su oni izmjerili u našim maslinicima i na travnjakama, baš u našoj Istri, Slovenskoj, i ovi podatki su slični drugim podatkima što drugi stručnjaki su imali otprilike slične podatke. A šta je ta velika važnost koju želimo? Oni su pratili koliko se izgubi zemlje na jednom obrađenom zemljištu, na jednom travnjaku i uzeli su i dve šumi, različiti naklon. Obrađeno zemljište, to je bilo skoro 100 tona na 1 hektar gubitka zemlje. 100 tona na 1 hektar. I to je nešto stvarno veliko i možemo da zamislimo koliko mi izgubimo i možemo brzo napraviti ovu kalkulaciju kad izgubimo plodnost našeg tla i neće biti više moguće ništa na ovom tlu raditi, dobijemo pustinju. Na travnjaku, gledajte, tu je bilo samo otprilike oko 2 tone, nešto manje od 2 tone gubitka na istom hektaru. Koliko biljni pokrov može spriječiti eroziju? Nevjerovatno velika razlika. Znači, biljni pokrov je izuzetne važnosti da mi očuvamo naše plodno tlo. Sada, jasno, ne ide sve što se gubi u more, kao što smo prije rekli, nego ide dole, ne? Polako ide dole. Sad, ako imaš susjeda gore koji obrađuje zemlju, pa ti si dole, pa imaš lijepo zatravljen maslinik, onda si sretan možda kad dođe do erozije, pa njegova sva najbolja zemlja dođe tebi u maslinik, pa se mu lijepo zahvališ. Ne? Ja imam takvog susjeda i zahvalna sam mu mnogo puta, a on nikako nije razumio o čemu je stvar. I još obrađuje. Uvijek još obrađuje. Ja znam da je velika sklonost ka obrađivanju maslinika i
da je to jedan od najvećih problema kako ljudi sad ubediti da ne rade onu obradu. Mi smo imali isto možda pred 20 godina više obrađenih nego zatravljenih maslinika u Sloveniji. Sad je situacija obrnuta. Nema baš puno obrađenih, a puno je zatravljenih. Puno greška može se napraviti kad se menja sistem od obrađenog ka neobrađenog. I tu gledati malo više dugoročno, jer u jednom kratkom periodu ti vidiš probleme. Za 2-3 godine vidiš probleme. Poslije nema više takvih problema. Vrlo je važno da ne menjamo sistem kada imamo sušu. Znači, ove godine, kad znamo da je bila jesen, od prošle godine sušna, a nismo imali nikakvih zimskih oborina, praktički nismo imali proljećnih padavina, u takvoj godini vi ne možete ići na zatravljivanje maslinika. Nikako. Ne ide. Jer onda ćete ide toliki upad proizvodnje baš zbog toga da ćete biti toliko razočarani da onda opet idete i kultivirate. Ne? A mora se bez nekih većih poteškoća u jednoj dobroj godini gdje imate dovoljno proljećnih padavina menjati ovaj sistem. Vi možete ostaviti da se prirodno zaraste biljnim pokrovom, a možete usijati. Sad usijavanje može biti recimo sa nekom pogodnom smjesom za vaš teren. To treba za svaki teren imati posebne smjese, nije za svaku zemlju ista smjesa povoljna. Može biti, ako gledamo sa stajališta što bolje biodiverziteta, da imate jedan donatorski travnjak. To će vam Slavko bolje objasniti. Možete, kad su trave već napravile sjeme, požeti, napraviti seno i to sjeme onda posipate po ovom vašem masliniku i to treba da donatorski travnjak mora biti sa vašog okoliša, tamo gdje vidite da su pogodne biljke i za vaš maslinik. To je ipak najbolje. Kad imamo mlad maslinik, mi moramo barem oko stabla obrađivati. Ne smemo čitavu površinu odmah zatraviti jer bit će prevelika konkurencija i mlade masline neće tako brzo krenuti. Tako da obavezno onaj krug treba da bude obrađen. A posebno je važno da je onaj krug obrađen u početku, u proljeću i u sušnom periodu, a poslije na jesen bolje da se zatravi. Jer i ovaj biljni pokrov malo oduzima i vodu i hranljiva i biljka se smiri, urasti i bolje onda ide u zimu. Možda sad tu nije toliko to važno jer mnogo je toplije nego kod nas, a kod nas u Istri to je velike važnosti za bolje prezimljavanje ako dođe slučajno do jedne vrlo hladne zime. Biljke su mnogo otpornije jer nisu toliko u rastu. Tako da vrlo je važno da ne idemo nikako u ovaj prehod sa zatravljivanjem. A još jedno je da sad ako imamo ekološki uzgoj maslina, znamo da organska gnojidba je vrlo efikasna, mnogo više efikasna ako mi gnojivo u tlo unesemo. Sad ako imamo zatravljeno, to nije tako jednostavno jer ovi strojevi što mogu ići tako nisu baš dostupni na terenu, nisu česti. I ipak mi možemo obraditi tlo ili 50% ili 60%, barem 1/3 biljnog pokrova da ne diramo. Jer onda se će brzo sve opet
ponovno zarasti. A još jedno je vrlo bitno. Ako mi samo rahlimo tlo i malo na taj način i unesemo i gnojivo u tlo, a sa jedne strane mi ne okrećemo tlo. Ako ne okrećemo tlo, mi nismo uništili one povoljne uslove za mikorizom. Slavko vam je spomenuo da je mikoriza od velikog značaja, da skoro sve naše biljke imaju ovu mikorizu i kod maslina puno je nekih radova koje govore o tome koliko bolje je početna rast kod maslina zbog toga i kako i urod je bolji, kako manje trpi sušu, kako stabilniji je ovaj sistem. I zbog toga je isto važno da mi nemamo nekog oranja, recimo primjer, nego samo rahlanje tla. Rahlanje je povoljno i za mikorizu je povoljno, ali nije povoljno obraćanje plugom. No i to ja mislim da je najvažnije da sad zapamtite da ako ipak su problemi da idemo sa zatravljivanjem. Tu je jedna slika erozije, ako ipak je bila terasa, erozija je bila velika. Zatravljeni maslinik, možda male masline, na proljeće bi trebale biti obrađene, ali poslije nije više potrebno. Sad prednosti zatravljenih površina koje su? To da imamo više humusa, da je zbog toga je bolja struktura tla, da je zbog toga bolji kapacitet za vodu. Ako ipak mi svi govorimo kako obrađeno tlo više čuva vodu u tlu, da, ali kapacitet za vodu manji je. I sad samo da dobijamo višu organsku tvar, onda već imamo plus, a ne minus zbog toga. Imamo više zraka u tlu, bolja apsorpcija hranljiva je, lakše je branje plodova, to je isto vrlo, vrlo važno jer dođe mnogo puta do kišnih jeseni i onda imamo velike problema i tada se i gazi tlo i pravi se velike štete. Sada, još jedna vrlo značajna mjera protiv erozije je izrada terasa. Terasa u velikoj mjeri vodu više zadrži, znači to je mjera protiv suše, a znamo da je i za eroziju vrlo, vrlo značajna. Tu imamo primjer suhozidova ili terasa izgrađenih iz kamena, što isto tako vrlo pogodno djeluje ne samo na očuvanje tla, rodnog prst, kako vi kažete, nego i to da imamo vrlo dobro čuva ispod kamena. Lijepo se očuva voda, pa istovremeno i jedna toplina što ju kamen daje može povoljno utjecati na razvoj naših maslina. Ima različitih tipova terasa u svijetu i ponekad rade sa granama, nekve prepreke da ne bi takva erozija jaka bila, a možemo ponekad i nizbrdo napraviti samo nekve jarkove koji će zadržati i vodu i spriječiti da imamo veliku eroziju. Tako da sve je u redu. Kod nas ima nekih takvih terasa gdje puno vode dolazi i kad je jaka kiša imamo probleme kamo sa ovom suvišnom vodom i ova velika količina vode može stvoriti velike probleme što se tiče erozije, tako da je u jednom masliniku bilo potrebno čas napraviti takve jarkove da bi mogla voda onda bez problema odteći. Druga erozija što je isto značajna je erozija od vetra i ta erozija bila je ove godine u Sloveniji vrlo jaka na Čepić polju, to je nosilo stvarno po 10-20 cm zemlje, a protiv temu možemo se boriti vjetrozaštitnim pojasom. Slavko vam je već pokazao slajdove
I to bi stvarno mnogo preporučili, posebno za sve ove nasade velike što vidimo da se sad sade. Dobro bi bilo možda svakih 150 metara ostaviti jedan pas na prirodne vegetacije, očuvati ovaj biodiverzitet, staviti možda još koju stablu, nekve oskuriša ili bilo čega, da imamo vetrozaštitne pojasa, da imamo biodiverzitet tamo. No i sad to još na kraju da malo ponovimo kakve su sve te interakcije, kako je značajno i voda i plodno tlo za to koliko imamo uroda i da mi ne smemo gubiti ni vodu, ni naše tlo ako želimo da imamo urodu i da trebamo da mislimo i za naše unuke i još unuke od naših unuka i da mi sa našom pretjeranom obradom ne uništimo naše plodno tlo, da ga ne izgubimo. Da ponovimo, recimo protiv erozije i suše imamo zatravljivanje, imamo povećanje humusa u tlo, unošenje organske tvari, rahlanje tla, terase i jarke da napravimo, a posebno protiv suše još imamo izbor biljaka, izbor sorte, podloge, rezidbu, gnojidbu i pa navodnjavanje. To bi bilo sve. Hvala na pažnju i